Zonet Zing Daifim clear to te sabay ule. When he October ni riat sang ni som ni panga ni lai ni ania. When he Indian Air Force Day vai sumkwa pathum na ane. Kum sang ka zakwa somthum pa ni October ni riat khan Indian Air Force he Westland Wapiti thlo na pali lek nein din chan ania. Tu na chuan Indian Air Force he chen khatin Kovela Air Force chakber pathum na anda a chen khatin pali na anda thung. Indian Air Force te hian Kovela indo thlo na changkang ber Rafael te Sukhoi 30 MKI te Mirage 2000 te MiG-29 Jaguar le India inama kutkoya Asiam HAL Tejas te anneya jet fighter thlok chunga atui thun saktu IL-78 mid-air refueling aircraft te AWACS thlona changkang takte helicopter lama po Apache attack helicopter le India inama kutkoya Asiam light combat helicopter Prachant te anneya ne IAF Day vai samkwa pathum na lomnan voin hian New Delhi bula Hindan Air Base air show rupui takne ani dona Indian Air Force Day vai samkwa pathum na hian kumin April ni somni panhi a Pakistan rama inkwar firfiak ten Pahalgam Kashmir mitam tak an ka alhum phubalak nana me ni som pasaria Indian Air Force 10 Operation Sindur be puyan thakha thupui bertorani thu Air Chief Marshal AP Singh Chief of the Air Staff chuan asoyani Wena kanram shwai tu te program dang kan sha the te angin Governor General Vijay Kumar Singh chuan Wain somadar som pakathian ATI Auditorium Minikowa Right to Information Week sang ni somni panga ahongang Chief Minister Pulal do matsuan wain hian appointment pek mi shang te akom dona akom turte zing a hian Indu Vijayan and IFS sang ni somle Mr. Achal Pal Senior Vice President and Regional Head Salary Axis Bank Limited te until PWD Minister Puwalan na chuan wain hian sakordai kong din huna kalin ayan fiang sakordai hitun October ni somni pakhata tanga somni pathum chunga YMA General Conference na ina muntur ane Food Civil Supplies and Consumer Affairs Minister Pubilal Chanzowa chuan tukindari athian mwana venga changin Mizoram hun shang mantur digital weighing scale za som pati Vailyam na hunap mangang. MZP General Headquarters right to tele member Titswan vo inhian Sairang Rail Station antlo dona anjing atil turian thuthar lakhom to tepo an so mane. Mizo Christian Masa chanchin ngai nom ziana Krista pasal cha zikoya ti lekhabu. Pulal nun trauma fanai buat sai chu vo in chunu Dar Khathian Senate Conference Center at Langzar anidona Langzar na inkom hinula zonu ni patsuaw zonet in kai shwayin PPC vanlang nga kilwang molin hunser amanganga Dr. H. Ladin Moyan lekhabutlirlog na hun mangin Reverend Dr. Rosiam Lianato Chong Executive Secretary Mizoram Senate Chuan lekhabuhi at Langzar don ane Chansin na nga itlak chunzomila Chief Minister Pulal do Omatsuan Central Criminal Law thar pathumle Interoperable Criminal Justice System Chataka kalpuyani the non-Directorate of Prosecution din turin sorkarin saktakin ma alame katia study group te dinin and recommendation po sorkara ante luto a cabinet at sobswa turam malak me kaniti asoy Chief Minister Pulal do hian Nimin Khan IMPR Auditorium a Department and Law and Judicial Department buat say training for government advocates public prosecutors and nodal officers of court cases so ahonga honna thua soya Chief Minister chuan sarkar ukil te chu sarkar ta na in lo a court ding thin an satlia lova digna vonghim tu mipui sarkar mipui le sarkar chanvo veng tu le hai chwa sak tu an ni tia court sarkar o ni awangin midiglote ma atlom du ngai lo nun chu an mani kai shwai tu ninge se du thua sei sarkar ukil an ni emo private ukil an ni emo ukil chachu achievement changa te aniti shetuvek aniti soyen uluk takin an clearing ti asoy mitam tak chu chanhem ngai takin an thokti an shat thule chumi te chunga chuan an lom thin hle te Chief Minister chuan soyen sarkar achak nge na turnia an ngai case chan khata delay omawanga sarkar chan huna chiat pha na athleng zau thung atia emikong a hian ukil te chu an film khur atul thuasoi Chief Minister chuan Nodal Officer te chu Department tan Legal Matters mo phur tu poimo an ni ti an inshiat thar atul thu soyen sarkar ukil te thlunjom tu beran nia thu holam le kalam wang tu an ni ate sarkar ukil te ne na aninkara communication cha
nei chula ti thu te suin case man mo thlak le ngong poizok nei theya te phei chuan lekham hanga indoor mai du tok lovin phone te in soitlang se achul phei chuan meeting te nei in soi ho thin ni se tha ti thule communication chalo le case kai tha awanga sarkar in har satna ato ang chi chu thlengnon to lo se du thu soi training chuan an sian na chau ti pung lovin ramtana an impact na po ti pung se digna tun din chu lo professional an ni chan le an nai na tumber ani ti shenan le turina cha bok ane Law and Judicial Secretary Putial Guite chuan hetiang training he tun malama an lo nei chin thu le hun engemaw chen an chun zom theilo hnu in kumina abulan han chan thar le tak thu soya tun chuma hian district shang atanga kalkhom sarkar ukil te le court case omna department and nodal officer te antil ane a hon nei komi Law and Judicial Additional Secretary puar zaming thanga chuana kai shwaya pe melody la road sampuin lom tu soin pun aman hnu in training an nei zui ngal ane Nimin Tlaikan School Education Minister Dr. Vanla Tlanatsuan, Mizoram House Chanakya New Delhi, Vahani Scholarship Trust Hautute, Akom. Birashmani Singh, Managing Director of Vahani Scholarship Trust, Swan, School Education Minister Mudu Tsansuyin, Zirlai Harsale Kathiam Site, Chanpuyan Duti, Suya, Vahani Scholarship Trust, Swan, Mizoram Zirlai No Pangtepo, Puyan in Huamring Tu Suyin, School Education Minister Tumalak Puiturin Asom, a name. Vahani Scholarship he. Paul som pani zirlaiten an deal theya Paul som ma mark somriat panga muchin kum khata chung ka sum laklu cheng noi thumaya claim ten an deal theya application le interview hi online na ti chinni in kumtinin deal the hun hi October ni khat achanga November ni khat chunga hon chin ane Vahani Scholarship Trust hian zirna sang zoka institution cha le beltla ka zirlaiten an zirna an chunzom theinan kongshang in nan pui china Heng scholarship hian academic fees, tuition fees, hostel fees, textbook man, laptop stipend, internet stipend le zinveva na senso te huamin undergraduate course an zir chung zongin mentor an peboka career counseling internship le skill development ta te kai shuayin na zon thlingin zirlai te an pui china ne Heba ka hian Higher and Technical Education Minister ICT Minister Nibok Dr. Vanla Tlanatsuan Nimin Khan P. Debjani Ghosh Niti Ayoga Distinguished Fellow Le Chief Architect NASCOM President Nichin Su Akomboka Mizoram Engineering College Syllabus Tour Chungchang Asoipui Ane HIV/AIDS do na a tho chadwanga tun na ya choimoi na dong tu piwan le ruati hna Mizoram State AIDS Control Society Project Director Dr. Jane Rin Sangiral Tetsuan Nimin Khan MSEX Mingin Lompui na hlan Piwan le ruati hi HIV positive ni in Positive Network Women Network of Mizoram kaltlangin hunrei tak HIV/AIDS dovin ma alato a amalang na awangin We Serve India Forbes India Chuan tun nai khan Women Led Social Innovation Award an hlan ane MSEX mingalom puina hlan inkom hi MSEX Project Director Pisa an ni in MSEX Joint Director IEC Zuliani Sha Selina Kaishwaya MSEX Project Director Dr. Jane Ralte Chuan HIV/AIDS do na apil vanlerwati na thote chwana mati thule choimoina adong chu aphule a asya thosoi MSEX in an lompui takzek thu asoibok ane lompuina inkhoma hian piwanler wati baka mechia HIV positive than khattele PWNM Managing Board hotu tepo in thuan soi ane Health Minister Pilarin Puichuan Nimin Khan Assembly Annex Building Conference Hall National Vector-Borne Disease Control Program Board say Nithum Otur 3-day regional review meeting on malaria elimination for GFATM project states honna hun khwalyan ni naman puya Mizoram to India rama malaria ve tamna ber state ani mek thu tarlan ane khwalyan Pilarin Puichuan mun shang changa meeting chimtu te lomin he review meeting in Mizoram in voinga athlenna ani thu suya Mizoram to India rama malaria ve tamna ber ani awangin tirem konga Tatharabe angai thusuin Mizoram district palite chu category 3 high endemic anlani thule malaria ve thar te zinga za somria don chu eng district ta changa mu chu anni thusui in shesha na chane le inven na appointment mo thusuya health minister chuan nikum aing kumina malaria kaile the puitlem de ma se mundang ne na khai khin chuan ngai mo tham ala ni te malaria natna
do konga matong tur health worker za lak tu mekani thu soin malaria do konga sarkar malak na te atar langa henat na do tur hyang khotlang le NGO te ne na chanrual angaya ni ti in hemiting kaltlang hian malaria natna noibo dan tur chazok le chakjok duan ani the nan du sakna hlana ne Health Commissioner and Secretary pu Ashil Engmoya po in thu suin he review meeting hian malaria do konga Mizoram thlenchin azir chiana chanlak dan tur don chwa be se thu soi honna inko ma hian NHM Mission Director Dr. Lily Chakchwak chuan kalkhom telom na thu cha soya NCVBDC Additional Director Dr. Pranab Joyti Bhuyan chuan he regional review meeting tiltum te soin Global Fund noya na thote enlet le high endemic district te tana malak dan tur ruang am duan an tumber thu asoi malaria chungchanga Mizoram din hmuna tarlang boka Dr. Vanlel Fela Director of Health Services chuan lom te soin no kharane regional review meeting hi kumtin thlathum dana nei chin ni in projected states atel northeast states pasari Assam Meghalaya Tripura Nagaland Arunachal Pradesh Manipur Mizoram baka Jharkhand Odisha le Chhattisgarh ate wai hot chinania tunchu ma hian state shanga changa vector borne disease lama thoktu mi somsari vel anun tela he meeting ni thum chung atura hian India rama malaria natna umbo ni theina na mason na tur zir hona ni ani don baka malaria ti rem na konga program halak na shangte thlir hona ni chin ani tundin huna Mizoram chu India rama malaria tamna ber state ni mekin district pali lungle longtlai mamit le sia ha te chu malaria tamna district ania kumin sang ni somni panga January atanga September thlachung khan Mizorama malaria ve mi sangsari zathum somni pakhat mu chwa to ni in malaria wanga nun na chan mi parukanom to bok nikum sang ni somni pali January atanga December chung khan Mizorama malaria natna mu chwa zongjong mi singkhat sang ru zariat somkwa pakwa ni in nun na chan mi pasari anom boka India sarkar inkum sang ni somthuma India rama malaria natna umto lo na ram siam atumek angin Mizoram sarkar po in state dangte rualin ke pen mek zel ane National Wildlife Week sang ni somni panga Pualing Kortha Forest Division chuan nungcha te lam hoilem ziak inti siak na abwat saya Kortha DFO pu Karthikeyan V chuan no pangte chu an malam huna ramngole nungcha te hum hal na chang an sia ta poimo awangin inti siak na buat saya ni thu soi ane he inti siak na hyang Kortha PS1 Kortha PS3 Kortha PS4 Holiday English Medium School Presbyterian English School le Kortha MS2 achangte in sikul no pangchan hem tak antel inti siak na hizerlai no pangten ramngole nungcha te moina an mu thiama an ngai hlut zwal theina na buat sai ane Voina District Headquarters shanga khotsin to weather.com in Tarlan danin aizola lumlai berin Celsius degree somni pariat avo lai berin Celsius degree somni lungle somni paruk le som pariat siaha somni paruk le som pariat longtlai somni pasari le som pakwa champhai somni panga le som paruk serthip somni pasari le som pakwa kolasip somni pakwa le somni pakhat mamit somni pariat le somni saitwal somni paruk le som pariat Nathial somni pakwale somni pakhat khozol somni parukle som pariate ane Wainhian district kopui shanga ruasur theina za somlia changa somsari vela omni in weather.com swan atarlang pagna hun toite manglokang Famika soft and comfort patsi ilaw na shad vetorem hepatsi may chaten thatin harsat na kanto chin chok zang khai dura uluk takadwana ni Famika patsi anemin man anwame mema ahi phulcha in lig asyam velaw may baka thaklebol asyam velawani tin hadam taka manani theinan sai shang duangin nitin nildur asyam chwa ani Famika patsi law mang vela ithil tin apyanga hadam na le engine tok na apenge yangche Distributor in Mizoram TS Enterprise. If you
Angel Baby Diaper kan fatita na do sa Femi Angel Baby Diaper hi breathable ani baka cotton feel name thata kani wa Americana biscuits, absolute delight. Zonet Auto Works, Tata Motors, Commercial Vehicles Business Unit. Showroom bongkon nung lay rota hiyan local la. Iman na tura zirzelin imotor mamo kan law ko mudon senya. Service station zangklung tak Punsong Airport rota oma. Tata genuine spare parts kan kol ngalboke. Zonet Auto Works, Tata Motors, Commercial Vehicles Business Unit. Note alo piana changa kumni atlin thangin chochale nute tui kan pek dana zir hian ashisel nate natna ado thei natele athuak chak na thangin anghong theya tharuk nuwa chuan nu nute tui chawin amamo zongjong aphusuk zo to lo awangin chocha complimentary foods chu nute tui ne pek tel to tur ani heng chocha a hian theilamte sale belam thaile bulam te pek tel tur ani chocha chu note tharuk alo tlina changa pek chin tur ani a shisel taka alo chanzel theinan hetiang hian chocha le nute tui chu pek chin tur ani Chiang te singa yang big le chang thelo big fane hi shom takani ifa ka chang thi rualani lain a chan the ang vor top thleng zo lovin a om the Fachang duang tak nei idu awangin thil chatin reng ipeto ani mai the ayurvedic changa siam side effect omlo high plus lo ensin vete a e to chu ani chhir lova an chan a chat pha hle ani High plus no pang chang life ani the tan chuan 18 nge chi ani High plus life check center le dam dol dor sha sha le mai the ani e Authorized distributor for Mizoram Life Check Center, Civil Hospital Road, Aizawl, phone number 2320813. Tukina Aizawl kaput sunga police station tele Aizawl Ponan district headquarters tina police station te kan bekim theya tang somthum pakhat omin mechia parukan tel tang te chu narcotics case man som panga rugruk kai noya man paruk mi swam chungchanga man pali ruichunga lir thei khal wanga man pani gas ti ching pen wanga man pani pokso case man pakhat cyber crime case pakhat te annia tang zinga narcotics case man hiza a somli pariat point pathum pariat annia Kambyakchim police station sompali le outpost pakhat zinga tangom lo na police station pariata Aizawl police station a tang som paruk mi pa som le mechia parukan kola mi pa par zinga paruk le meche paruk te hina narcotics PS case ania tang dang te churuk ruk wanga man pani traffic case man pakhat le cyber crime PS case pakhat te anne lungle police station a tang paruk kolin an zinga pali te chu mi poisa nwai som le singkhat sanga le mobile phone pani swamapu annia chakma te anne tangdang te churuk ruarin hlelman pakhat le ruichunga lir thei khalwanga man pakhat te annia champhai police station a tang pali kolin anjinga pani te chu herin hongsam thum man sak annia tangdang pani te chu gas ti chingpen wanga man namdang truck driver le handyman te anne bongkom police station a rugruk wanga man pani an kola zone amal post a rugruk wanga man pakhat kolin seha police station a pokso case man pakhat an kola Saitwal police station a herin hongsom mansak tang pakhat an kolbok ane niruk thlasom sang ni somni panga chunga Aizawl traffic rules bot siaman zat two-wheeler som pakwa LMV som palile bus pakhat te ania poisa choitir zat chu cheng sing thum sang khat ane Voini Aizawl a mimal le sarkar lir thei number panga le paruka top te tlan lo ni in LMV taxi le two-wheeler taxi bi te tlan lo ni ane pok Nimin tlaidar thumachanga tukindar sari thlengin civil hospital Aizawl casualty ya emergency case za palian neya mithi an nei lova emergency case number khosik pumna le thoha ane emergency case zinga han admit panga noma hospital danga changa refer pa riat omin admit ngai si khumamlo awanga hospital danga thon pathum an road traffic accident wanga hliam nei pali zinga rut liak pakhata oma wise pathum ombokin
Drugodi mi papakhat chuan lo chantei sham buk ane. Emergency and labor room ani min Zing Darsari atanga tukin Darsari in kar chungin naw piang som pathuman oma meichha parukle mi papasari ni in neile turve mek pariat anombok. Zonet Hospital Durtlang casualty ani min tlai atanga tukin Darsari thlengin emergency case samthuman neya admit som pakwa omin mithi pakhadan ne. Emergency case number khosikle thoha respiratory tract infection niya general ward kumrok tle ma oma new cabin le pipui na te cabin fulling kumparuk omna ICU wa full book lomno ward naw piang parukan oma meichia pathum le mipa pathum ni in voin lamani tura base anomri lo voin hian Zonet Hospital OPD Dr. Laldu Omifanai respiratory specialist chulovang ZMC Hospital Falcona nimin tlaidar thumachanga tukin Darsari in card chungin emergency case somnga neya mithi an neya mithi pakhat nein naw piang pahni an nei bok emergency case number thoha pumna khosikle thinchalo ane Aizol khopuichunga private hospitals kambyak chinte zinga Ebenezer Medical Center a mithi pakhatle naw piang pathuman neya ICU le ICCU a khumruak tlem nein adangan full Aizol Hospital a mithi pakhatle naw piang pakhatan neya cabin general le ICU a khumruak an ne LRM Hospital a naw piang pakhat nein naw ne na khumruak an neya abak zongan full Alpha Hospital a naw piang pakhat an neya cabin general le ICU a khumruak nein Nazareth Hospital Ramnun North a khuman full Adventist Hospital BN Hospital le Agape Multispeciality Hospital a te cabin fulling general le ICU a khumruak an neya City Hospital a ICU fulling cabin le general ward a khumruak an ne Greenwood Hospital a ICU fulling cabin general le HDU a khumruak an neya Care Hospital le Trinity Hospital a te cabin general le ICU a khumruak an ne Heti hian nimina changa tukin Darsari thlenga Aizol khopui chung damdoin shangshang le ZMC Hospital Falcona mithi kanchia thezat parukania naw piang kanchia thezat somthum pakhatane Hospital lian dewa emergency case number chu khosik pumna le thoha ane State Law Dispatch Center changa thokan dandanin nimin lama kol phetha kan man tam laiber nimin tlaidarli le minute somli panga kan man zat megawatt za somthum pakhat point pasari parukania kan man tlem laiber nimin Zingdar thum le minute som panga kan man zat megawatt somli pasari point pathum pariatane kan man tam laiber hian central sector Turial Hydel project changa mu megawatt somnga pasari point pakwa pali private sector Wangkal Solo Park changa mu megawatt thum point paru pathum state sector Serlubi small hydel project siam chwa megawatt thum Golbem small hydel project siam chwa megawatt khat point pakhat pahni Tlungvel solar plant siam chwa kilowatt zariat somhni le Khoiwa small hydel project siam chwa kilowatt zeruk samsari te tela hengpar siam chwa te hian siam chwa tam laiber le siam chwa tlem laiber chho cho orwalania power supply kan mucha a load shedding omlo Nisari thlasom sangni somni panga Zingdar kwale Niriat thlasom sangni somni panga Zingdar in card chunga Borkala samachanga LPG lolud supply check wiring ten report te Byakungi gas Aizol cylinders thum somni panne Zopui Indian cylinders thum somni panne Caravan Indian cylinders thum somni panne MNB Indian cylinders thum som thum paruk Zothan Indian cylinders thum som thum Zoram Indian cylinders thum somni pali Note Indian Songtepi cylinders ruk somruk paruk LP Indian Lungle cylinders thum somruk Mizofet Siaha cylinders thum somruk Mizofet Colasip cylinders thum somli panne Fidelia Indian Nathial cylinders thum somli panne Zomo Indian Tlabung cylinders thum somli panne Changte Indian Bungtlang South cylinders thum somli panne VL Indian Kolkul cylinders thum som thum paruk Sang Indian Darlon cylinders thum somni pali Mamoye Indian Kozol cylinders thum som panni te ane Nisari thlasom sangni somni panga chunga wiring te LD po changa load pektele director Guwahati changa load la Nisari thlasom sangni somni panga chunga wiring te supply check gate in report te high speed diesel Zangena Brothers Aizol trip cut Lalbiak Liana Aizol Shangbana Aizol Lalboy Aizol Lalwat Kima Aizol Lashatiri Aizol Zemabok Aizol SL Silo Aizol Akoli Aizol trip cut cho SPC Tuipang trip li Dongliana Serkan trip ni Mizofet wiring te Mizofet Kolasip ATS Kolasip ZRM Kolasip VS Bualpui Laltanza Vasairang Selling Energy Point LD Puilo
David Khazol, ZKT Zokhothar, LNT Melriat, Mizofet Longklai, Mavula Longklai, Jerome Siaha, Trip Khatchu Bog. MS Petrol, Mizofet Aizol, Tripli, Lelbiagliana Aizol, Hava Aizol, Mizofet Minico Aizol, Kelang Hagliana Aizol, Lelwatkima Aizol, Aizol Bypass, Leshatiri Aizol, SL Silo Aizol, Akoli Aizol, Trip Khatchu. Dongliana Serkan Tripni, Mizofet Variante, Brigadier T Silo Energy Point by Rabi, Mizofet Kolasip, ZRM Kolasip, Trauma Selling, LD Puilo, LTM Khazol, David Khazol, ZKT Zokhothar, LNT Melriat, Esther Tsingtsip, Mizofet Lungle, Kesyang Linga, Lungle, Trip Khatchu Bokte, Ane. New Delhi, India Mobile Congress Sangni Somni Panga Teltura, Thangmek Information and Communication Technology Minister, Dr. Valet Lanatswan Nimin Khan, Union Minister of Electronics and Information Technology, Puashwini Vaishnotsu Apisa Akom. ICT Minister Dr. Valet Lanatswan, Mizoram Software Technology Park of India, Sangklungzo Kadinvat Ani Nan, Mighty Minister Tsu, Malak Pituri Nangena, Mizoram and Human Resource Anne Chatule, Digital Literacy, Ansan Natsu, Changkai Zoka Manani Te Dantur, Asoipuya, Relotea Mizoram, Engineering College, Class Chantura, Mizoram Sarkar Malak Nale, National Institute of Technology, Mizoram Campus, Lengpuya Din Turpo, Hunrei Taksungat Sol Ani Tua, Nato Tsunzomne, Tuayani Turtu, Asoilanga, Mizoram IT Hub Din Ani Te Nanle, Software Export Le IT Incubation Center, Kalpuyani Te Nan, STPI Changklung Takso, Mizoram Mamo Ani Tu, Union Minister of Electronics and Information Technology Tso, Ashilbok Ane. Mizoram STPI Center Ne Mek Chuan, Chotsunga Bus Terminal Building Trumpuya Milo in, Kumsang Ni Sompariata Changadin Chanania, Center of Entrepreneurship, Kalpuyin Gaming Le Entertainment Bika, Bulchan Tirte, Maalakpui Chinane. STPI hi India Rama ITIA Chanzel Nana Dinni in India Rama Ainzar Parmeka State Le UT Zongzonga Din Kim Alanilo STPI Din Dantur Mumal Zogle Zangklung Taka Dinani Te Nan ICT Minister Dr. Valet Lanatswan Sarkar Lai Pui Ministry hi Adora Mighty Minister Chuan Mizoram Munma Omte Amuna An Envatur Thulo Shilin Arang Lama Malakpui Te Nge Abese Thu Asoi Nimin Khan Kefang Centenary Sports Complex 4th Saitwal District Secondary School Sports Sangni Somni Panga Honna Hun Manania Saitwal DC Dr. Lelmurat Laut Swan Kwaliani na Hong Halane Kwalian Dr. Lelmurat Laut Swan Saitwal District Secondary School Sports Honna Hun An Mang Te Chulo Momati Thosuin Zirlai Te Poin in El Natiang Nimtak Anne Abese Thosuya Mishing Nuna Shisel na Apoy Mo Berti Suyin Shisel Turchuan Ele in Ti Chadbaka Taksa in Soyzoy Poimo Ti Soybok. Kwalian Swan Zirlai no Pangtitsu, in Fiam na le Kazirla Malotling Turchuan, Mani in Tunun Te na le, Te Repe na te Apoimo Ti Soya. Anin nel na apo Tsakloa, Omdan Tiama, Tsaktelon Pui Tiam Turina Fui Ngala name. Saitwal District Secondary School Sports Sanghi Somhi Pangahon na Inkom he, Puarlang Mangaya Deputy DPC and Vice Chairman, Organizing Committee na Kai Shuaya, Puvanlishiat Puya Treasurer, Organizing Committee Swan Hun Sir Mangin, Organizing Secretary Pu Evlal Thangzwalan Report Apea. In El Natiang Nim Nate Nana na Pangte Tutiam Tsu, Technical Board Chairman Pulal Humlianan Kai Shuayin, Technical Board Secretary Pu CVL Matswan Kiman, Ruhlo Tilotura in Tiam na Kai Shuaya, Puarlal Mangaya Deputy DPC Tswan, Lom Tusoyin no Karane. Saitwal District Secondary School Sports Sangni Somni Panga Ahian, Saitwal Town Area Jogging School Som Pakatantila, Town Area Pona Jogging School Pariatan Telbok Ane. October ni Som Hian, Result 1 na hun sports car na hun man aniyang. Katizong katukin Zing Daifim Kampuan Tete Anie.